apha mangami South Africa indaba lo baba okuthiwa umcineka umshiyele nje umzukulu umshiyeleni artist eliphezulu kangaka engalikhohlwa wakade kwenze njani angithi yakwazi abakubangayo uyakwazi abakubangayo babangifebe bese behambe bethatha into yabo imculo bokuhlanganisana nokufebe babo babangintombi mina ngisho kuba ngingasi mina ngiyasi baba ngintombi nomzukulu tshele mina unjoko uyasi buzana unjoko umuntu oziqiniso uthi umcine kubangani nomzukulu ngoba ngayiqashi nje lengane lo baba lo akalungile uxolani akalungile fuset maqhuda eqana lelibondisa leze limbone uthi umcine kanje akazolungisa umaskandi uzowubulela uzokubonza ba umaskandi lo uthatha ingane eshiya manje ngoba nakho yamdlela intombi seshiya manje asayifaki lapha ingcabo nebasemakholweni ifaka emculweni uthini ngabantu bakamzukulu abathatha umculo kamzukulu akabacabangeli hayi khohlwana noze nimbone uxolani maqhuda eqana uzomoshisa kanjalo ke iholi lomculo mina zofisa ukuthi ngizuvo lwakho nombono wakho uthi ngicabangani ke ngalolu daba hlanga lapha kwi comment section mina sengiphuma kanje.